A Frankreich an nor a Quebec wies den Drog op de franzéschen Artist Patrick Bruel, de winst enger Rëtsch vu sexuellen Iwergriff ugeklot ass. De Bürgermeister vu Paris huet den Appell gericht und de 67-jorale Bruel fir selwer d'Decisioun zu holle sinn geplanten Optritter an der franzéscher Hauptstadt firlefech ofzesoen, aus Respekt fir den presüméierten Affer. Mei dozu war sos norich nes dem Ausland resüméierten Petzberz. Der 67-jorale Patrick Bruel steht opgrund vu Viwe vu Vergewaltigung a sexuellen Iwergriff op Frauen am Viséier vun der Justiz a Frankreich. 2 Personen hu Gerichter befasst. 6 anderer hunn Zitat deplacéiert Allusionen a Gester vum Artist gemeldt an de Joren tschen 2008 an 2019. Finament tritt de Bruel als Akteur op an engem Theater zu Paris de 16. Juni. Soll eng Tournee starten durch Frankreich, Schweiz an Belsch. A Kanada huet de lokalen Organisateur mittlerweile d'Optritter annuléiert. Je pense que s'il arrête au Québec sa tournée, ça doit interrompre toute la tournée. Non, il faut prendre un hiatus pour voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Parce que c'est des accusations, on ne sait pas. C'est la justice qui va décider. Bien sûr, je pense que c'est un artiste, que c'est un chanteur, que c'est un comédien renommé. Après, il faut savoir prendre du recul quand on est accusé de manière manifestement sérieuse et argumentée. Familiendrama zu Toulon a Südfrankreich. Eng Mam vun 38 Joer ass haut ass enger Fënster 13. Stock vun engem Appartementsgebäier rausgesprungen an sie hat 3 vun hireieren klenge Kanner am Alter vun 3, 4 a 6 Joer mat an den Dout geholt. 2 Bowen an e Mädchen. Eng toxikologisch Analyse ass nach net Doofgeschloss mit dem Prokureur vun Toulon no het fra ënner Depressioune geliden. Nëmne puerdeich nom Donald Trump ass de Wladimir Putin op Beijing gereest fir an Gunst ze rëtschen vu China an Kipperspruch vun de Gächt ass dieselwicht. Et gëtt evident, dats den Xi Jinping Hiwel sitzt an Visiteuren musse sech op der Heemrees mat wenig konkrete Resultater zufriede ginn. Am Schiert vun der massiver Wirtschaftsmucht der Kontroll vun de Ressourcen an dem diplomatische Geschick a Platz der Bulldozer-Taktik rëtschen Washington a Moskau of an Troll vu Juniorpartner vu China. Zionistischen israelische Kolonialisten hier Iwergriff am Westjordanland hefe sich immer méi palästinensisch Ortschaften gi vandaliséiert, a palästinensischen Eigentum gëtt a Brand gesat. Biswell hun der UNO no 800 Palästinenser des Joer missen wennsten Attacken flüchten. Iwerdems hölt den Itamar Ben-Gvir, der rechtsextremistischen israelische Minister für nationale Sicherheit, sich Zeit fir déi vun der Police illegal festgehaltenen Aktivisten vun der Flottilla zu schikanieren. 430 Leute gi festgehalten durch einer Staatsbürger aus Italien a Südkorea.